ISTV Pauming Tabir Bismutam Nokcheri Handal Maruba Pau Malem gi Sakti Amatana Manipur gi Apun Bagi Saktam Thugai Bangam Loi Haina Chief Minister Okram Ibobina Haikre London Sibu Chaukalam Jenda Mang Thana Pushilibasi Congress Party Khaktani Haina AICC gi Secretary North East in charge Luzinho Palairona Phongdokre Amadi NCP gi manifesto da Chingi area ki Tongan Balo Chatnahanba boundary fencing the Mang Kibulam Hanjinna Bamadi Sikkim ga Manaba inner line permit system Chatnahangani Hari Pau Sandorong Pizari Malem gi Sakti Lairaba super power Amatana Manipur gi Apun Bagi Saktam Thugai Bangam Loi Haina Chief Minister Okram Ibobin Haikrai Hairok Block Congress Committee na Sinduna Hairok Part 2 Polo Ground da Pangthokiba outer gi INC gi Mirep Thangso Baite gi election campaign Amada Wafamasi Phongtokibani Thoramasi da Education Minister Moyang Them Okendra MLA T Brojendra MLA Amthong Haukip Susargyaki Mei Lising Kaya Tingkiba Thoramasi da Chief Minister na Makha Taraduna Lai Tagi Nukshi Chanana Laminar Klaba Lamdamasida, Kanglup Amakaktagi Kanba political party singna, Miam Apunbagi Sakam Tugai Nabahonari. Kanglup Kayana Kundaba, Mini Indiani Hariba, Manipur Gumbada, Kanglup Amakaktagi Kanba, Kanglup Ase, Hugi Masagni, Makoina, Manipurgi Apunba, Sakam Tugai Matik Nate Habasi, Tawal District, Kendra Taret Napakum Pibagi Matamado, Handaki Mikalasi de Lakle. Zingi Nagata Bamafam Singa Board Pidrabadi, Lupali Sing Para Fine Togani Haina notice Pire Haba Pau Panglay, Masibu Democracy da Chanabayabra Hanke. Miam Handaki Parliament Mikal Asi, Tawedaba Tawigano, Jada Chama Bot Tadabina Bokonabio Haike. Nagasu, I want the young never like Ukisina who young never like Muslims who like Hindus who like Tana Gumbama, the young never, I want the Igi Naira, I got young and Madam Sikari like Yeva. I Haibadabu Manipur di Kai Basukya Yaroi, Bharot Sarkar ga Iwaris Hanab the Johaba. Noina Manipuri boundaries here, Amohana Yeke, Manipuri boundaries to Gai Hargadi. Prithivi superpower laptons to Gaibang Amoy. London Sibu Chaukalam Jenda Mang Thana Pushilibasi Congress Party Khaktani Haina AICC ki Secretary North East in charge Luzinho Palairona Ngasi Congress Bhavan da Pangthokiba Paumi Singa Unabada Phongdokrai Paumi Singa Unabadu da Chief Minister Okram Ibobi Deputy Chief Minister Gaikhangam MP gi candidate Oriba Thangso Vaite amadi Dr. Thoksom Maina Susargyaki Chief Minister Okram Ibobi na outer amadi inner animakta Congress na mai pakadabana maram oiduna atopa party singna kibadagi vote khombagi mahuta nungsinahandanaba honaduna leire haike Deputy Chief Minister Gaikhangamna Congress Party bu Nomagi Miam na yabe hengalak pasina sit animakta Congress na mai pakani haike Luzino Falairona Congress Sarkar na Manipur da health sector amadi education sector da chauna ahomba purakli Nagaland di NPF na sarkar paibadagi chaukatharangi thabak sing maning hantharakli haike And Congress Party has always respected this uniqueness, this identity and this culture. Now there are other political parties who are trying to impose their models. Secularism, pluralism, inclusion and social justice have been the main planks of socio-political engineering of Congress Party. Outer Manipur Parliamentary Constituency da Left and Secular Alliance Commission Oidina Mirep Thagaliba Nationalist Congress Party NCP gi election manifesto ngasi Manipur Press Club ta phongkhre manifesto duda chingi area ki tonganba land law semdoktuna chanhanba boundary fencing da mangkibalam amuka hanjin hanba Sikkim ga manaba mongda inner line permit system amuka na chanhanba haibana chingba wafam sing yauri manifesto phongbi thormadu da NCP gi National
National Secretary amadi Central Election Observer Narendra Verma, North-East Election Observer Nagaland gi MLA Kinkhon, Party sigi Manipur State ki President MLA L Ibomcha, Party ki Mirep C Dongal amadi ex-Minister N Birena Chingmamyo Singna Saruyaki. Manifesto Fumba Mari Lenana, C. Dongelna, Mahang Mikal the Mai Paklabadi, Chingtam Kaidan Miam Seva Togani Haki. Narendra Barmana, outer the Mirap Oriba, C. Dongel, Manipur Legislative Assembly, the Marirat, Tangnana, Mikal the Mai Paktuna, Finance Minister Yauna, Tongan the Minister Kaya Oiramba, Matik Zaba candidate ni, Sweden Mai Pakani Taze. Party President L. Ibomchana Manifesto, the Yawa from Kaya Pomisinda, Sandokna Tambagaluina, Wapum Kaya Supundoki. No special status for any tribe or groups in Manipur. Sugaya, Manipur Kanamaki, special status tamu, Sima Hapsare, or the territorial integrity may have Hyderabad, Sima Lere, or the Human Rights Commission, or the Information Commission, a Prasile, member of the Hapte, Masi, revive the Luina, among the strengthened to see. Aduga, number 6, Tapena. Demarcation leadership Paukida facing the Yellow Leba, Mark say, reclaim to me, restore to me. Senjao Paiba National Party Singna Miamgi Mihut Kanbabu, Mi Makok Nilam Laubakum Kanbana, Mikalbo auction when a Lautuna Hyphen Toktabawa from Kaya Hairi Haina, Manipur Democratic People's Front Ki, Inergi Mirep Oriba Doctor, Gurumayam Tonsna Sarmana ISTV News Ka Unabada Puntorgli. Mana Makata Raduna Mikal Pangtok Tringeda, National Party Singna, Makogi Party Ki Mirep na Mai Pakani Haina Lauri Basti, Karambawa from that Tazabele Bedagino, Selamadi Pangal, Amasung, Senja Tumzagi Mapal Naidraba Machaka, Lebedagi, Mikal Pangtok Tringeda, Mai Pak Lagani Haibo Organi Haiki. Pajamiana, mandate votes Pibirakanda, election the counting Taramutun Masinyamna, Hangakanda, Kari Hydrino. Other elections at Audrey, the results declared of the Sigi Mamans the Hector Pen and Karen with full confidence, Dr. Pfizer. She Yamna Chinana Oil, Maram the elections the muscle power, money power, and corrupt practice. Mana Makata Raduna Manipur da Changlakriba National Party Singna, Lambda Masiki Lahau Masakandabana, Mai Pakram Matunda, Lambda Masiki Miamgi Kari Shukalakloi, Lambda Masiki Awabadi Regional Party Kaktana Parliamental Laugadabani, Manipur Assembly na Kayara Kanawarep Lokraba Inner Line Permit System Chanhanbada, Parliament Yadribasi, Lambda Masiki Mutna Swan Bedagini Haki. Election order, auction Makalam, Pazashin Nabak Taviradi. Akoi Manipuri Oiba when Pameva Pandam Singja, Koi issue Singja, see Pukat the regional parties in Panyu ever high command Lanary Singja, Sigi Kut Yaudana, when Pukanimunda Pukat Payava within the constitution of the Khergaon Block Mahila Congress Committee na Sinduna Oriental Youth Organization Kongpal Iran Phamda Mega Political Convention na pangthokre Thomasida Social Welfare Minister A.K. Mirabai Parliamentary Secretary M.D. Amin Shah MLA D. Korungthang MLA O Landhoni Manipur Pradesh Mahila Congress Committee President R.K. Ranishna Su Sarwyaki A.K. Mirabai na nupi singbu awang bathakta pukatuna makhoi gi punsi mahing hengathanaba Congress na kwanaduna lakri miyam na thajabibadagi ngasi Pauba Congress ta sasan tawduna lakpani haiki. Khetri gaw khata nataba thamna thamnaba kendra singdachu Congress natana laipak sigi sasan da oiro hiram khuding mata ahongba chawkat ba laipak ama hoina bo bonabada atopa khana ba party amadana tawba ngamde haibase masi aikoi haiba tabani. Amaronda Mikhal Mayan Nakshilak Basida Tongan Tongan Rasniti Dol Singna Bot Kombagi Tabak and Katnarapaka Loinana, Amanamada Maral Sibagi Tabaksu, Lepalatana, Jansinarkli. Kongbale Tong Patpaki Toram, Nasi, Kongba Marugi, Kongba Turel, Hotel Pangaida, Utra Sanglen, Sanakonung, Sintuna Pantokre, Sanakonungi, Amaiba, Maibi Amadi, Maicho Kayana Saruyaki, Utra Sanglen, Sanakonungi, Maicho Purel, Maisnam, Apabina, Toramasi, Englishing Amagatamagi, Mamangagi Chanaba Horakibani, Lagli Bachahi Sida, Akayatoi, Amadi Awana Kaya Toka the Badu Kong Nanaba, Tonijabo, and a Toramasi, Pantopani Haki.
असी अहम लौखब असाई हारोमी तीन कांग फौ मही मरोंग खरा कौजें हारोना चिक्पगी फोन मही फंगद्रा कई हाजरना खंगे पाखंबगी सिदा तौब मतमददी इहा लाना तौना लेतुम से फगदा मतम बिचनबिनी मारबोर मरु मतेने मार्च की तांग कुनगा मापलदा उखरुलदा मथौ तौबा पाउमी सिंगदा काहेनबा थबक चथकिबा उखरुलगे एसपी सर्वेन की मथकता चपचाबा थबक लौखतकनि हाइना डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर गायखांगम नंगासे कांग्रेस भवनदा आमजुगी मियोय सिंह अमदे हिल्स जर्नलिस्ट यूनियन के कांगबु सिंगा उनाबदा फोंदोखरे हिल्स जर्नलिस्ट यूनियन अमदे आमजुगी माइकेदगी उखरुलगे एसपी की थवंबु पेंदबा फोंदोकनखे डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर गायखांगम ना थौदोक अदुगी मतंगदा एसपी अदुगी मथकता लौखतफम थोकपा थबक लौखतकनि गायखांगम ना डीजीपी दा एसपी अदुगी मथकता अथुबा मतमदा चानाबा थबक लौखतनबसु खंगनखे थोकिबा थौदोक अदु लाइबक थिबनि हाइखे senior officer DRC rise. But I think that I took it up very promptly. Our media friends came, about 4-5 people came, and immediately I took up the situation. I rang up to the SP, I rang up to the DGP, the DGP also. And, because I met him 2-3 times when I visited True and all. They're very young. डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर गायखांगम ना थबक लौखतकनि हाइबबो हिल्स जर्नलिस्ट यूनियन ना थगप फोंदोखे आमजोगी प्रेसिडेंट समझाइना डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर ना मसी मतंगदा थाजब पिरकलबनिना हिल्स जर्नलिस्ट यूनियन ना खोंजंग मतम खरा चंगसिन बिदनबा खंगनखे ओइने एसपी वर पादुना को इंस्पेक्टर राइट मखाइ बरले हिबदनी अदर मागी तुंगी नबी जिंबिरगसु परमिशन लगा पियु अदर मागी जुम्बा परमिशन तो सुक्तबा अदगी कोगी मागी अहेन थबक सिंग दो अमु तहुंदनबा मन लाले वापिरो हाइना हाजरनी हाइना कोगी केनोना ऑनरेबल अखोगी डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर ना अखोगी डीजीपी दा खाइखरे अदो डीजीपी के थ्रू दगी एसपी मसामक्ता खंगनखरे अदना को सुमाइना मतुंग नमु तौगिंगदमक्ता माना पौनी सिंगी मफमदा जेनेस यूनियन अमजू किन जेनेस यूनियन अनिगी मफम मयाम मणिपुर पौनी खुनाइदा लाले हाइजरगा अखोई खादु पथम सॉल्यूशन माइना को नजानरे इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की गाइडलाइन मतुंगना स्टेट की एक्साइज डिपार्टमेंट ना मिखलदा थोअनिंगदा थौदोक थोकप थिंगनबा यू अमदे मयाय काब चिंजाक फागतपगी थबक मखा चथरी ngarangsु इम्फाल एरिया दगी फागलकपा अतांगबा मखलगी लुपा लाख अमगा लिसिंग निफुनिथोय की युंगांग मै थादन मांगनख्रे फागलबा पोलम सिंग अदुकी मनुंगदा जॉनी वॉकर ब्लैक लेवल रेड लेवल सिवास रेगल अमदे टीचर्स 50 न चिंगबा इंडियन मेड फॉरेन लिकर सिंग यावरी मै थाबदुदा हौखिबन नुमित खरनी की मनुंगदा फागलकपा लुपा लिसिंग निफुगा निपालोंगी युंगौ लीटर चामरी मरिफु सु यावखि पोलम सिंग अदु लंफेलदा लेबा डिपार्टमेंट असिगी ऑफिस ता मै थाबगा लोइनना असिस्टेंट कमिश्नर के जॉय कुमार ने फोंदोखिबदा ngasi फावदा डिपार्टमेंट असना फागतपा ngamba युंगौ लीटर लिसिंग मंगागा चनी हुंबुद्रा मरीने अदुगा युंगांग अमसुंग बियरना लीटर चाकुका निफु सुरे तोंगान बा केस चनी गा कुन लौखतुना फाइन ओइना लुपा लाख अहुंगा लिसिंग कुनगनी थोय चनी खोंगत पंगमले ड्राइव असि इलेक्शन लोयरबसु मखाताना चथखिगनी हाइखे नौरीबा आंगांग सिंबो पर्सनालिटी हेंगत हनबा चाइल्ड पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेंटर मा इम्फाल की मैनो लेरक मल्टीपर्पज कम्युनिटी हॉल दा हांगदोखरे सेंटर असि हांगदोपगी थरमदा सोशल वेलफेयर की जॉइंट डायरेक्टर जी सैतबती काउंसलर एस सुनील अमसुंग डांस कॉलेज इम्फाल की रेटर प्रिंसिपल के एस प्रकाशु सरुग्याखी सेंटर असिबु लिंखलिबा KSH सुनीताना क्लास 1 दगी 6 फाउबगी मनुंगदा लेरिबा महिरोय सिंबो चयोलमगी मतुंगदा थांगजाम सुंग नोमाइजिंगदा क्लास तौदुना मखोगी पर्सनालिटी हेंगत हनबा मसाना मसाबु थाजहनबा मिमांग थोकपंगमनबा लोनगी हैसिंबा कया फगत हनबा होनगनी जी सैतबतीना अंगांग हाइबसी तुंगी आसानी मखोइबु मखुंग सोमबताय अंगांग खुदिंगी पुक्सेल वाखल तोंगाले मखोगी वाखल हेन फगनबा सेंटर महंगदोकपसी अफब खुंगथांगी हाइखि ngang hai basidi akoi gi isori presentation ni akoi gi tungi asani samaj gi yumbin makhong somba mayam darkar oi angang khuding makta angang makhong somdori si kanana no thang bara makhong somdori si parents and environment ani hanan bada parents ki role yam loi
London Sigi Isagi Iho Hengatanaba Unity, Integrity, Masung Prosperity, Habihiramda, Yumpam Oiduna, Apunba, Manipur Matamisai Kanglup, Amikna Sinduna, Me Kuntra Masung Kuntramatoida, Manipuri Matamisai Festival, Pantokadari, Brahmapur Nahabam Daleba, Loop Asigo Pista Pantokpa, Paugimi from Amada, President Dr. Hamum Nabana, Loop Asida, Ishay Nomagi Kambu, Taragamangarom, affiliate Taure, Hadaki Festival Asida Music Group, Amada, Tim Amapigani, Masigidamag, Tim Kulom, Sem Sare, Festival Asibu Miamna, Mapung Panbiu Haike, Loop Ke Wangangloi, Narendra Ningombana, Malemda, Manipuri Ishay, Kanganba Matam Ore, State Asigi Tongan Tongan Bakanglup Sing, Festival Asida Yahanaba Honari. Hana April Kungatar Amasung Kungatareta Togani Haina Torambani, Miamgi Kudong Chapa Yenglaga, Anobo Matamasi, Lepani Haike. Amik Maruina, Kunan Lozeri Badi, I could Saida, I could Neptip Oba, I could Zati Sigi, Itos Yawa, Zati Sigi, I could Apumagi Mashak Amakal, I could say the Mami, Tahan Si Haiba, Wakalo Si Am the Maruina, Alamans in Tambiva. So that Haribu Porosilla, and Honorable Matamda, orchestra groups Mayam Sinski, Asobo Tok down late. GM Publication na Putokpa L. Asokumana Iba Chingu Maicho Samuro Chigong Amasung Dr. Naren Amubana Putokpa Madi Iba Kanglegi Ariba Pukok Puari Kobalarik Ani Nasi Hayim Kongba Sanamahi Laishangda release Tokre Tawamasida Art and Culture Director Dr. K. Sobita Temple Board Ki Sanglakpa Kangjam Bidusu Saruyaki MPP na BJP da Sogot Pasi MPP na Sogot Panate Party ki President Matomta na Sogot Panihai na Sigi Media da Fonglak Libasi Aran Bani General Secretary Publicity and Singachina Thorpa Cherol Amana Kendra ki President District President Amadi Central Committee Member Singna Khanaraba Matungda BJP ki Mirepta Sogot Pahai na Central Committee ki Anishubawarep Talep na Kibawa Famni Hausi Thabaki Pao Thabaki Paulo Birasi. In the Tibetan Border Police Force ki Nupa Masung Nupi ASI Steno Khara Laugadori Masagi Chahi Taranipan na Kunmanga Faugi Manung Dalaiba Class 12 Pass Taubagaluna Taif Hiba Awang Nongpok Lamdam Gimi Singna Lagriba April Gitang Taret Faugi Manung da Darkhas Tharpa Yagani Hairi Indo-Tibetan Border Police Force ki Constable Tradesman Khara Laugadori Masagi Chahi Taranipan na Kunmanga Faugi Manung Dalaiba Class 10 Pass Taubagaluna ITI da Diploma Pass Tauba Mioi Oigadabani Hairi Form Pisinbagi Aroiban Numit Megi Tang Kunithoini Hairi SBI ki Probationary Officer ki Firm Listing Chanipan Kuntra Taret Laugadori Masagi Chahi Kunma Thoidagi na Kuntra Faugi Manung Dalaiba Graduate Pass Tauraba Candidate Singna April ki Tang Kunmanga Faugi Manung da Online da Darkhas Tharapa Yagani Hairi Parikya Center Imphal da Oigani Hairi Staff Selection Commission Delhi Police ki SI CIF ki CAPF Amadi ASI Post Lising Aniga Chanipan Marifudra Nithoi Lognabagi Darkhas Kauri Masagi Chahi Kundagi na Kunmanga Faugi Manung Dalaiba Sakhanglaba University Amadagi Degree Pass Tauraba Mio Singna Darkhas Tharpa Yagani Hairi SI gi Oinadi Driving License Paiba Nupa Candidate Sing Oyadabani Hairi Darkhas Pisan Bigi Aroiba Matam Online da April ki Tang Mapan Faugani Adubu Remote Area da Labor Singidi April ki Tang Taranipan Fauga Sangdokani Hairi Mathakta Pankriba Thabaki Pausing Asigi Hena Akupa Marol Babu Parada Leba Job Center da Gikangba Yagani Thabaki Pau Ngasigi Matang Stilejare Chakhiba Tang Ahungi Numidang da Resil Division ki Kangbuna Yum dagi Farga Pokhiba Ningthauzam Ramananda Singh Phumlo Kairoi Maning Lekai dagi Miyose Auto Thoraga Hingjaba Michamni Haina Uripok Kangchup Road Auto Mega Diesel Association na Thadokpa Cherol Mana Khanglakli Chandel BJP Head Office Mamang de Yungba Party ki Firal Ngarang Hing Masakang da Singna Pukhiba ka Loinana Firal ki Post Konthaduna Thamlamle Thaurosi ki Mari Leinana BJP Chandel Mandal ki President Tonsing Analna National Party ama oriba BJP ki flag chingthaduna manghan khibagi thawong asi hakchin na lawba ka Loinana kana yaning da phongdokhe tha si ki ahum ki mamang da su BJP ki worker amada phone da ki halak laikre maramasna Election Commission na akan mityang changbiu phongdokhe BJP Chandel da leba BJP na koi campaign asi tokro dude polling booth agent semba nogi agent gumba membership musin tokro
circumstances kari thoko bayam lere hena kuda threaten call gum sukra lai आम आदमी पार्टी मणिपुर नंगसी आउटर की मनुंग चनबा सेंगमाइजेन वाबगाई कक्सिंग वांगजिंग सुगनु मदि कक्सिंग खुनौ न चिंगबा मफम सिंगदा रोड शो चतुना पार्टी असि मिरेप के जोगे कैंपेन हौख्रे कैंपेन असिदा स्टेट कोऑर्डिनेटर टीएस मनिहार अमसुंग पार्टी असिगा तै लुचिंग के आसु सरुयाखि भोटर सिंगना सेंजा थुमजा यावदना मियामगी खनबा पार्लियामेंटा लंदम असिगी वांगांग बंगमगदबा असेंबल लुचिंग मियोयदा भोट पिरसि फोंदोंनाखि लांथबाल ब्लॉक कांग्रेस कमिटी न सिंधुना नोमगी ओबा पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस अमा हैरांगुई थोंग माइबम लेकाइदा पांथोखरे थर्मसिदा एआईसीसी की सेक्रेटरी नॉर्थ ईस्ट इंचार्ज एल फलेरो डिप्टी चीफ मिनिस्टर गेखांगमसु सरुयाखि हौखिबा हिंदा मणिपुर की महिलोशन कया की गेट सोलन लंबदो माओइस्ट कम्युनिस्ट पार्टी मणिपुर ने निहारी लुबसी की सेक्रेटरी पब्लिसिटी एंड प्रोपेगेंडा नोंगलेन मैते न थोरपा चेरोल अमना खोंथांग असि हौखिबा इंग्लिश सिंगनी तरामाथोइदा स्कूल अथॉरिटी सिंगा यानखिबा वाफम सिंग ngaglak tabadagi changsilakpa खोंथांग अमने मुंगनाबा म लैरबनिना यानिंगदि हाइबगी प्रोटेस्ट खरादि तफम थोई मरमदुना अप्रैल 3 की निमिदांगदा स्कूल की गेट लोनबगी थबक असि पांथोकलंबनी मसिना स्कूल की महिरोइ सिंगमदि स्कूल अतुदा थबक तौरिबा मियामगी पुंसीदा पामदबा अवाबा चैथेंग नंगहंदनबा मचाक ओय थवंग असिमक लुप की लेबाक मचा ताबा थवंगनी नाकलमरमदा अप्रैल 3 दगी चथखिबा लुप असिगी पॉलिटिकल प्रोटेस्ट असिबु सिंगनादुना पॉलिटिकल पार्टी सिंगना इलेक्शन असिगा मरी लेनाबा थबक थोरम चथरिबसी चपचाबा मही सोइदन फंगनी पॉलिटिकल स्ट्राइक असी मरोइना अहानबा तांककता भोट थादगदोरिबसिगी येंगदुना चंगसिनबा खोंथांग अमने मालेम मियामदा नमथाक तौबा यानबा सेंजाव पाइबसिंगना लेंगा खुबम मुनबगी पांथोकलिबा इलेक्शन असी मणिपुर मियामना बॉयकॉट तौबियो इलेक्शन असिना मणिपुर मियामगी पुंसिरोलदा अहोंबो पुरखिद्री अमदि मखाताना पुरकपसु लैरोय हाइरि राइटर्स एसोसिएशन कक्सिंग स्ट्रीम साइंस स्कूल मोरे अनी सिंधुना स्वामी विवेकानंद की चामयांखे सुबा बर्थ एनिवर्सरी मोरे पांथोख्रे थौमसिदा जैन मणिपुर डांस एकेडमी की डायरेक्टर एल उपेंद्र मणिपुर स्टेट कला एकेडमी की हानगी सेक्रेटरी विदेश्वर शर्मा सुसरुयाखि थासिगी मापलदा पांथोकदौरिबा आउटर की इलेक्शन की मथौ तौबा सिक्योरिटी की पर्सनल सिंग तोंबा गाड़ी अनि मोरे यौगदबा किलोमीटर 15 वाटलिङैदा लोखादा ओन्थबदगी पर्सनल 13 सोक्लै टाटा ट्रक अमगा बस अमगा लम्फेलदा लेबा सीआरपीएफ की 494 सुबा बटालियन की सी कंपनी की पर्सनल मरीफुरम तोंगदुना मोरेदा लाखिबनी ngasi नुंथिल पुंगबई मखाइरोम ताबा मतमदा ट्रक अदु यारक्तबदगी लंबीदा सेमलिङैदा मनिंग हंथरक्तुना बस अदुदा थोंबदगी गाड़ी अनिमक लोखादा ओंथकिबनी सोकलबसिंग अदुगी मनुंगदा मियोय मरी की फिबम लूरी हरी आम आदमी पार्टी की विजिलेंस अमसुंग पब्लिक ग्रीवेंसेस कमिटी की मखादा एंटी करप्शन सेल हांगतोखरे लोइनाना सेल असिगी कन्वेनर ओइना केएसएच मनोरंजन को कन्वेनर ओइना प्रेम शर्मा बुखले हरी हौजिक सनबी पाव नसी सानबगी पाउदा चेन्नई द पांथोकिबा मरी सुबा हॉकी इंडिया मेंस जूनियर नेशनल चैंपियनशिप द सरू यारुबा मणिपुर तुंगी जूनियर मेंस अमदे कर्नाटका द पांथोकिबा मरी सुबा वुमेन्स जूनियर नेशनल चैंपियनशिप द सरू यारुबा सानरो सिंह ओपगी थरम अमा मणिपुर हॉकी इंफाल ने सिंधुना मणिपुर हॉकी इंफाल की प्रेसिडेंट केएसएच थोइबगी युमदा पांथोखरे थरम सिद मणिपुर हॉकी की वाइस प्रेसिडेंट एनजी समूसु सरू याखि चैंपियनशिप असिदा जूनियर मेंस द मणिपुर ना रनर्स अप अमदे वुमेन्स मरी सुबह पोजिशन तारखिबने थौमसिग मरी लेना मणिपुर हॉकी इंफाल की प्रेसिडेंट केएसएच थोइबना फोंदोखिबदा मणिपुर दा इंटरनेशनल की थाकता सानबा याबा एस्टोटपता सानरसिंगना कोचिंग अमदे प्रैक्टिस तौबगी खुदोंग चाबा लेरबदि इंटरनेशनल की थाकता सानर कया पुथोकपा ngomgani हाइके तुंगदा सरू यारुबा सानरसिंगदा अचंबा खुदोल पीदना पुंग थोगके सेदो मयांग इंफाल थाना अवांग लेकाइना सिंधुना एन टोमचो हायर सेकेंडरी स्कूल ग्राउंड दा चथरिबा लेखिद्रबा वाईआई मामदी सुरचंद्र निंगसिंग फर्स्ट यास कप ऑल मणिपुर वेटरन फुटबॉल टूर्नामेंट की ngasi सानखिबा मैच ता फ्लाम मणिपुरना बसाई थांगमैपन बु गोल अमसिनो दमाइथिबा पिख्रै फ्लाम की गोल अदु डब्ल्यू खुगेना अहान भाब की 32 शुभ मिनिट चनखि हयंग अहान बा ग्राउंड दा एफसी इंफाल अमदी एनएलसी शमुरोग सानगनी अनि शुभ ग्राउंड दा उपसा लिलोंग चजिंग अमदी एवाईएमएफए यारी पोका सानगनी
आसाम की डिब्रूगढ़ पांथोकदौरिबा कुनसुबा सीनियर वुमेन नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप के मैच ऑफिशियल ओइना ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन मणिपुरदगी रंजिताबु खले हरी जबलपुर आर्मी बॉयज की चही 13 मखागी एस ग्रुप अहुंगी खनख्रबा सानरोसिंगना मसा मसागी एस सर्टिफिकेट स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट अमदी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ मरी थासी की तांग तरा फाबुगी मनुंगदा थाउ थांगमैबनगी सेक्रेटरी दा सबमिट तौनबा खंगलक्री डिस्ट्रिक्ट टेबल टेनिस एसोसिएशन इम्फाल ईस्ट की स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग चलिबा चही 2013 फाउबगी थौ पुननबा अनौबा ऑफिस बेयर सिंह खनख्रे प्रेसिडेंट दा एम गोजेंद्रो सेक्रेटरी दा एस विश्वजीत मोयरांगचा खले हरी झारखंड की रांची दा पांथोकिबा बीसीसीआई एसोसिएट एंड एफिलिएट अंडर 16 ट्रॉफी दा रनर्स अप तारकलबा मणिपुर जूनियर क्रिकेट टीम अंडर 16 की सानरसिंग ओपगी थरम अमा एमवाईडीसी प्लेग्राउंड दा पांथोखरे थरम मदुदा एमवाईडीसी की प्रेसिडेंट ओ मंगीलाल पासोई जिला परिषद की मेंबर टी एच सुमंता लांगजिंग अचौबा ग्राम पंचायत के प्रधान एल मनीलाल ना थरम पुसिंग ओइखे सानरसिंग दा ngasi की थरम पुसिंग ना अचंब खुदोल पीदन पुंग थोककी कोयम्बटूर दा पांथोकिबा नेशनल मास्टर एथलेटिक्स मीट 2013 दा हेल्दी वुमेन सोसाइटी की हाना वाइस प्रेसिडेंट ओरम्बी एल इनाउबी देवीना मीट असिदा गोल्ड मेडल लौरकपदा सोसाइटी असना ओपगी थरम अमा मैसनाम इबेमल देवी की युमदा पांथोखरे थरम दुदा डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन एनजी तेज कुमार हेल्दी वुमेन सोसाइटी की प्रेसिडेंट मैसनाम इबेमल अमदी मीट असिगी कोच ओइखिबे रोशनी देवीना थरम पुसिंग ओइखे थरम असिगे मरी लेना एनजी तेज कुमार ना फोंदोखिबदा नोमा कांगदना नुपी ओबी सिंबु नैबा नुपी ओबी सिंगी इकाई खुमनबु मांगहनबिबा हातोकबिबा कया लेप्तन चथरी मसिदगी गाथोंनबा उपायदा मयाय काबा निशा थिंबा खक्तना उपाय ओइगनि फोंदोखि सीबगी दंदी पीबा होरमना हुजि ख्वाइदगी मरु ओइबसे रेप इज्जत मांगन बायबसे हिंगना नुपी मा हातोकबिगनि ख्वाइदगी चावा सुप्रीम कोर्ट ना हाइगरे भारत के सुप्रीम कोर्ट ना तस्वीर हातोकबिगरबम हे हाथ दनामाबु रियम तो इज्जत मांगजे हिंगना नातोकु नमदुदी सीबगी दंदी पीबा चमानी मदुन पेन बोंदे हिंगौरी बुनु पीदगी पुंसी लेमौरी बुनुमा पटफाइ नुवाइबिदु हौजिक नोमयोइबा इंगासागी पाव आईसीआर लंफेल पातगी फंगबा पावगी मतुंग नंगासीगी ख्वाइदगी साबगी चांग डिग्री सेल्सियस 15.5 ख्वाइदगी इंगबा डिग्री सेल्सियस 13.3 नुसिते यावइसिंग मनिलगी चांग अयुक्ता चादा मरफुद्रा नुंथिलदना चादा यांखैगा माथोय नुंगजुगी चांग 0.3 mm हौजिक मरोइबा पाव मोना मालेम की शक्ति अमतन मणिपुर की अपुनबगी सक्तम थुगाइबा ngамloi हाइना चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबिन हाइख्रे लमदम सिबु चौखलमजेंदा मांग थाना पुसिलिबा से कांग्रेस पार्टी खक्तनी हाइना एआईसीसी की सेक्रेटरी नॉर्थ ईस्ट इंचार्ज लुजिनो फरेरो ना फुंदोख्रे अमदे एनसीपी की मैनिफेस्टो दा चिंग एरिया की तोगान बलो चनहनबा बाउंड्री फेंसिंग दा मांग खिबलम हंजिनबा अमदे सिक्किम गा मानबा इनर लाइन परमिट सिस्टम चनहनगनी हारि ISTV पिजब पाव मतंग सलोजरे मेंग ताबिर बिसिंग अमुकाना खुरमजरे।